Sang ni somni pathuma he channel atanga kan video ti chu masak ber tur ani a. Chu wangin kan channel min lo thlir saktu te chunga lom thu kan soya. He channel a hian India Defence lam kan ron thlur bing dewa. He tiang lam nga event kan ni chuan thu beng var thlak ber kan ron ti chuak zel don ani ti kan in hriat tir ni se. Kum thar sang ni somni pathum hi in tan kum tha lo ni mol sela. Kum thar chi bai thabi ka buk veka cheu. Army identity bulpui ber chu ram ven him na. Khomwal ven him chumi ata na tangkai le poimo ta kan thok. Chu tiang thunun na hnuaya chuan army chuan silai kengin an hmanga. Mase intelligence, firepower, logistic le adangte huam thei facilities rang ten an thlo pangaya. India ram rizau tak hum him hi army na poimo berani. Manpower hi resource base bulpui berani a. Chu ven him na ral thuam le manrua in kalpo na. In biak po na lama technology advance mangin thuam chak zelani. Technology hian automation le robotics lama mason na mangin manpower ti tlem thei na hun ram cha nga siam boka. Mase India leilung ram rizau tak le men mabulpui pani ram ri ron nek tu kan na yawang hian engchen nge manpower hi kan him na bulpui ani ang heng robotics emo eng technological agency po in atlak thengem ti ero chiang lo. Army tan chuan manpower hi a bulpui bera chuan thlak thei lo angani a. Ani na taka chuan khomwala in do na chung changa a chiang le zual. Chu wangin khomwala ram ri ven himna an na ber an tho thei na turin air power ang chi te pui na po na sa taka an man te langai bok thin. Air Force hian India tan na tangkai takan thoka. Nuclear thachak na keng tu pakhat strategic force an ni a. Flexibility, reach, speed le destructiveness nei thean ni. An na ber chu economic, political emo. Military target te po huam thei tur thung rul na le. Ramut na te. Strategic capability ti chak te chu an na ania. Army nei taka omin. Leilam sipai thlop chu an tactical category a. Secondary tasks an napani na angangayani. Ground-based missile artillery, attack helicopter te. Drone force te po chu chak te ka kalpui mekani. Hun rei tak chung chu boruak indo na air power potential ngai hlut lawani awangin. Combat capability a hian India thana thut pha viau. India nuclear triad le missile man APJ Abdul Kalam asul nu te. December ni sompanga sang ni somni pahnia Agni 5 intercontinental ballistic missile user trial na yani nuwa le. December ni somni pariata Sukhoi Su-30 Mark 1 aircraft atranga. BrahMos supersonic cruise missile extended range version test ani nuin. Ral thuam system test emo. Da belemo chu thil ol ai takani ha ulo tia langa. Ral thuam cherang tak chu ol samzo ka thlo na tuan rang zo ka tranga phit chua tir thayani ta ani. Tunma in India hian indo thlona atranga Kovel cruise missile thaber zinga mi. BrahMos test hlotling takanei hlei thei lova. Indo na theina an nei lan tir nante. Ramchak zok te ma ading tura. India thutluk na fin fia na chu mani. Agni 5 thar test le BrahMos extended version. Su-30 Mark 1 na test khani ta ani. KM sangkhat ay thui Beijing le Shanghai khopui le adang te po ka phak he Agni 5 missile test hi a hlotling hle a. China tan India la ka mei manga infiam na chelek lo tura thu cha le vauna ani. Heti lai hian extended range BrahMos supersonic cruise missile hian tui puyemo le atranginemo. Target engpo KM zali somnga chuanga trangina kap dar chephir si vek thaya. Indo na mun lian tak tui pui leyemo boruak po ni se heral thuam hian athunun thei. Indian Air Force te po in Indian Ocean pum pui chunga thunei na pum hlumemo. Nena chang turin he missile hi an voucher ber ani don ta ani. Sukhoi Su-30 Mark 1 fighter extended range BrahMos air to ground missile phur chuan. Melma indo long engpo Indian Ocean ron paltlang turtan harsat na lian taka siam don ta a.
Indian Ocean khoi lai po a mel ma in do long ron kal chu a phin dar vek thei ta bawk ani. India le Russia missile scientist te BrahMos supersonic cruise missile CM2 designer te chuan tuna hian KM Zaria te tanga sangkhat zahni athui hypersonic missile siam chuan tum mek ani. Hei hi eng missile laka trang po a phit chuak thei tur ani. Tuna BrahMos extended version hian atum target dik takin a kap theya. Tuna hian BrahMos missile hi cruising speed mek pahnih point pariat ani a. Chu sound speed ri aya a let thuma chaka wing chuak thei ani. Mase tuna chuan mek panga atanga pasari thleng thlok thei turin upgrade nani to a. Chu man ni December ni somni pariat khan Sukhoi Su-30 Mark 1 atrangin hlotling taka en chin ani tabok. Chu wangin tuna ram lian hawin air defense an nei anti-missile system ten andang thei bik lo tura ngai ani. BrahMos hi atira chuan surface-to-surface cruise missile anga siam ani a. Mase Indian engineer te chuan hlotling takin boruaka indo thlona atanga ka chua. Air launch air-to-surface version an chantir ta ani. Ballistic missile hi nuclear bomb delivery system bulpui ber nia ngai ani. A omzia chu nuclear bomb phur thei tu ber anga ngai ani. Heng nuclear carrier missile te hi an targeta hlat paule bei an hara an thokna bok ni in an soya. Chu wangin India hian ballistic missile nei tumin nasa takin ma alo la to thina. Kumsang kha zakwa somriat pariat khan ballistic missile la pei fela. KM zahni somnga athui ka phak Prithvi surface-to-surface missile hlotling taka ka chu ani. Chu India missile scientist te hlotlin na mai ani lova. Ram chakni tura India ke pen tran na pakhat ani. India political hruai tu te hian sangkhat zakwa somriat bor vela tang khan. India ram missile program ti top tumna international pressure na satak om chu an tuar chuaka. Hrek na te India chu anatok na sa hle. Mase puki ma poi na tuar chuaka. India ngai poi na tuar chuak ve bokani. India khan missile boy puya wang khan hrek na rang international sanction regime rang missile technology control regime MTCR ang chi te manga hrek ani. Hetiang hrek na khau tak hi omma se India scientist la engineer te chuan India chu missile khovela hlotling takin an hruai lut ta ani. Atop khoka indona lo thleng ta se heng India missile chi rang hian mun poimo takan changdon. Voina chuan Russia sipaiten sipayemo civilemo infrastructure le Ukraine ram hun rang le khopui beinan missile an mandan kan mu mek ani. Indona apoimo dan churil takani. Diktak chuan India missile program hi atmanirbar mani inrin tok na program hlotling berani a. Defense Development Program kan mu to zong zinga fighter aircraft, main battle tank, submarine le adang te chu hlotling taka siam le thom that me kan ni. Sangkhat zakwa somriat tir lam khan khati laya Prime Minister Indira Gandhi chuan Integrated Guided Missile Development Program chu ISRO scientist hita Dr. APJ Abdul Kalam hna ahlana. Annuwa India President ani takha. Kotlang ram te chuan hei hi uluk takin an lo thli renga. India missile program chu hlotling takha na kal zela. Kumsang kha zakwa somriat pariat khan Prithvi surface-to-surface test masa ber chu hlotling taka ka chu ani. Kumsang kha zakwa somriat pakwa khan KM sangkhat zanga ahla ka phak Agni 1 ka chu ani le ta a. Chu ba ka missile dang anti-aircraft surface-to-air akas ang chi te po an siam chuak ta zel. Trisul te anti-tank missile nak te chu tuna chuan India ral thuam inventory a atel ta vekani. DRDO hnuaya Hyderabad Defense Research Development Laboratory Scientist te tho hlok zia te. India ram missile power siam tura an tumru na le tho rim na te. An tho hlok zia chu hriat hlo takani. Agni ballistic missile program hi zoi in Agni 2 KM sang ni kap phak te. Agni 3 le 4 KM sang thumatanga sang li kap phak te. Atopa Agni 5 a alo thang chho ta a.
Akni 6 km sing khat sang thum kap thei po test mabaka ni ta a. Adot chu akni 7 po siam tumani ta zel. Indian Defence Scientist te hian offensive missile chau an ngai tua lova. Tun kum zabiti ratang khan kan khopui te mel ma missile laka chan chuak thei turin anti-missile defense system a te po na an thok tran na sa. Missile system ang chuan anti-defense system a hian kan chung lung lova. Mase ni kum November thla khan air defense changkang tak chu te sani. Indian scientist te chuan Indian Ballistic Missile Defense Program Phase 2 chu hlotling takin an en china. China le Pakistan norna renga wangin man mo thila India chuan Russia siam missile destroyer S-400 anti-missile system chu interim measure satanan manga. Mase nakin loka anti-missile system chu ramchung scientist te atrangin indigenous facility atranga siam chua antum ru hle. Akni ballistic missile chi rang ba ka hian tuna chuan Indian Missile Program hian Indian Navy te chu tuin hnuaya tanga ka chua ballistic missile K-15 KM zasari kap phak manga thuam chakan ni thuan puang ta boka. Chuti line Prithvi missile Navy man chi naval version anti Dhanus tia kau KM zani somnga atanga zathum kap theite. Thlona atanga ka chua chi akni missile Aircraft Launch Air-to-Air Missile Astra KM Zaka Phakte Surface to Surface Missile Pralay Short Range Tactical Missile KM Zasomnga Atranga Zanga Ka Phakte le adangte chu India Defense Lotlin na dangte anni. Chutiang chuan le atranga boruak le tuipui thlengin missile chi rang India chuan akap chuak theita a. Nuclear Triad anti. Khomwal tuile boruak atranga nuclear kap chuak theiram claim te zinga India chu zia luani veta ani. Tuna chuan India Missile Program hian akni missile ho aka thuizong KM sing khat aya hla kap thei turin ti punantum meka. MIRV anti Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle System po na yantum bokani. Hetiang hi missile phurchi ang khani. India Missile Scientist te chuan tuin hnuai longa tanga ka chua chi ballistic missile mun hlazok kap thei siam chuan tum mek boka. Hemi konga hian thilpoi mo taka oma. October hlalai hol khan India chuan nuclear mang tuin hnuai long. Arihan tatangin ballistic missile khovel mua akap chuak thei ti alantira. Khan ni chena kansoi. India Nuclear Triad ni turin mel lungaron phun ta ani. Leia tranga boruak le tuipui thlengin India Nuclear ral thuam phur thei missile te chu ka chhuat thei anni ta a. Atira tranga bullo than tu India Missile Man Dr. APJ Abdul Kalam khaladam se India hlotlin na hi achuang ve nge yang. India chuan zana ahlana. India chung chu Dr. APJ Abdul Kalam a hming hi soiri kani photo nge yang.